Unajua wakati uko nasema amena hauko naniambia mie. Igihe uri kuvuga amen uri kurambia jewe. Kuna mtu mwenye alirepase nguo jana. Hari umuntu ku munsi weje yagoroye impuzu akapanga naye atakuwa leo hapa. Nawe yari yateguye ko azoba ari hano. Lakini neema ya Bwana haikuwa pamoja naye. Ariko ubuntu bw'Imana ntibwagenze uko nyene avyumvira. Hata nguvu ya kutoka ukitanda alikosa. Ariko ni nguvu zo kumukura ku itana ngo avyuke ntazo yarose. Lakini wewe. Ariko wewe katikati yetu hapa. Wewe uri ngaha muri twebwe. Niko mwenyewe alilala bila kuomba. Haruwala yatasenze. Lakini neema ya Bwana ariko ubuntu bw'Imana ilimulamusha amuvyuye na leo iko hapa. Ari hano. Ndio maana unapenda sema amena ya kilo. Sema amena inguvu. Yes. Watu wanasema mbona huyu anakuyakuya? Hari mwembi atubeko mbona aje. Hapa piko Mungu. Hano hari Imana. Hapa piko Mungu. Hano hari Imana. Unajua sisi tunazoea tembelea makanisa. Wewe tumenyera kutigendera amashengero. Kuna wakati unafika mu kanisa, hari gihe ushika mu ishengero unasikia nguvu ziko mu